Tak jak vidíte, ideme po kopci. Pôjdeme po kopci a potom vám dám video, kam sa dostaneme. Tak jak vidíte, som ešte na kopci. Ale vidíte, aké je to krásne. Tak sme skoro cieli. Je tady môj malý bráška. Tak. Chyba budúka. Už tady nás za chvíľku máme. Už sa blížíme. Môj bráška je so mnou v týmne. Rodičia sú dole. A ideme. Pořád makáme.